Kardom pini betar jikta pini prime time news chanbang pini li monitoran pi. Aprang si bertang ton pen coba jur medam dia aprang bertang kong pi jikta. Yang menaro ya long kedon adolong kikin kipatang PG apan kacuning ri. APVP di Full Government College unit at tumpen Karbi people hololong ke pang tirasay kacarap dun. Mahamaya BJYM at tumpen Karbi ningkan kimi ketalon aparman bike rally kidam. NPP Hills Autonomous Unit at tumpen ametang asa hemalong arpu kimi kedeng at tumapan karjupon. Bertang kung PR jig jala pit putot bertang ton pen chupa jurmi dam snang. Manja di sama ke parlo yamuna along kidon RCC adolong ki kim ki patang pipete jok havar ada tum kacheleng ki sung lasi prapjin pen putot ki kim ke rang ke patang pitu jiapan Karbi Anglong Autonomous Council cari bang atumapan havar ada tum pen chuning repon. Havar kimi pen di putar langsuan kilometer inquire hinian ajak kiding do lasong bong pen yamuna alang royalong Memorandum of Settlement Accord atang kapen kuti-kuti padam si RCC adolong kikim kirang pon han paroi siang bong pen haning koyan sai claim pon lo jong damme jasemet di sama ahawar ningkan kreser kebra di kebra hini rong chukim dat pen dolong kawe tovar kawe penajok hiti porwa kahelo son surya kisung pen cecak nang lo lasinon jasemet pet di sama arat isi kopai meme penajok labangso yamuna alang roy RCC adolong nangkedon pike UPDS akorte injurat sama phanda chorowek nang diputa cherok tok araratum ning Jepon lasi labangso tolong ki patang pon serak Japan tim Karbi Anglong CM tuliram ronghang contractor engineer lapen arpu kidwana tuma phanda di sama ahawar araratum pen ninga klongpen tuning repon. Manja pen bertapang dakon sonjutisu News.News Karbi Anglong. Gifu Government College Unit along kido akhir Bharatiya Vidharthi Parisad aro atumpen Karbi people hall along chitong dun si kapang tirasay kacharap dun. Pini arkoy ni phai tong kebra ECR ni nonang kileji ni phai kre kopen ni phai question kep thang achiklo ningkan surini ra inquiry sia paman ingdeng pikebra toxic Karbi Youth Festival kitalon ponjelo saya mo keklam kedamalong akhir Bharatiya Vidharthi Parisad ABBP Difu Government College Unit ahin pen cerap ceton dun. Bangso selong ABBP Difu Government College Unit Jun bang danger di sopi ahin pen si sai keklam pangceng ponsi kado kabe bang pikep susi ABBP Difu Government College Unit klam bang pu bang piatum cerap ceton dun. Difu pen bertapang dakon Elvin Timong News.News Karbi Anglong. Mahamaya Constituency along kedok Bharatiya Janata Yuwa Morcha tumpen cipater pipansi Karbi ningkan kimi kitalon aparman Karbi ningkan kimi aprang baik kacajeng asai kipedopon. Pinyar ko ni phai thong kebra ECR ni Mahamaya BJYM atumpen pater PC baik rally kedamalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Tiran pensi bangso rally kedamalong ingpupon. Lapen Mahamaya BJP BTC Maipu Mandal Maipu Purno Ingti Dong Mukak Municipal Board Maipu Penangan BJP Klem Bangatum Chetong Don Bangso Rally BJYM Mahamaya Maipu Rajan Timung Jalin Pen Katokawe Hum Parohini Raphokep An baik cajeng ponsi Mahamaya Constituency ang kang damsi Rasingja aklamalong an Eprang ke yuratum henlo lasi pinila soreli along Hum parohini raphokep an chetong laki non kebang GMLA election along ta BJP si haipon popota EM terona hinpen jaipon. Aikar atum nelitum entire Mahamaya Homostia Rosi bike rally padulo lapen aso bike rally long setan menelitum slogan hang pon lo tuma lengi teduan na tuma phanta pulo lapen BJP jin na bat aso slogan na ke hang pon si nelitum dam pinil dak rasinja klam long alang pajutlo Mahamaya Homostia ke cheng si rong bia rong pen cheng lok lapu boro rong wang lo lapu pen utor bil dang lo utor bil pen bam pothar pen wirbar jong tung pen la sodak ako na hela tu pen lo ladak horitaro rong pen ako pundu tu chok lo kasitan
kasutan pen niltum hola belogahat picnic spot along pen tusi kurang pararong na pen dok maka tahun pen na wang mat pini dak lasinda kelam anu palen lo Terla. tinggi te ini tum cini mati future ke youth tum hello kali mati ini laso youth a program ka organize along pen je ladak nitum 250 bikers dulu kurang te nitum entire Karbi ANGLONG pan ke non bidhan sabha election ke bang dia bang ke nitum ning thek long lo pini dak mohamad homosti jiten tim ke hai ke jalin pen itu laso bang ke nitum thek long lo sarita bidhan homosti bang ke Bharatiya Janata Party bang wek pola pen asam along tani nitum BJP sarkar nang dopo nitum Den arong pen bertapang dak pon chen thang inti News.News Karbi ANGLONG. Jipu along kito National People Party Hills Autonomous Unit atum pen chipater pipon si ame thanga sa hemalong office bearer akimi arpu ke pega tumapan karchola pente kachipachini amai ingipon. National People Party NPP Hills Autonomous Unit atum pen Jipu NPP ame thang asa hemalong office bearer akimi arpu chipachini lapen karcho amai padopon. Labang so melong 5 long kumar ni hang lapen ni jang Karbi ANGLONG in charge mai chori ponsi mai pachun pom lapen thu labang so melong UPTS along claim bare matumpen bangini sarsing teron Matthew Ingleng BJP pen bahini hunti baglari lapen ni tumoni tok BP ASDC Youth Forum pen bangpu Bhimson terang kaskom pen Mongol Singh Rongphar Dilip Kiling atum pen NPP along chepa onglon. Dipupen bertapang dakon Elvin Timong News.News Karbi ANGLONG. Pinyi bertalapan si Kang Tonik lo demi thami kardom.